Assalamu alaikum da bir жол тугандар. Жылкы базарга келдим бүгүн. Бүгүн 30 сентябрь 2022. Октябрь болуп калыптыр. Бул жакта эмне? Өттү, канча болду? Я, 59,5 болду. Нова 59,5 болду. Бургач эркек беле? Эркек. Эркек экен. Саал болсунбу же бул жигитти? Саттым. Наркылар канча болду? 55 отманы. Нолар 55тенби? Карасын. Бургачу Эркек. бул эркек. Наркысычы? Кашка. Меники эмес. Жакшы болупту. Чу. Сар силердики канча болсун? 55 тот. 55, байтал. Жаска кыланбайт. Энеси тазаганды. Каяктык. Тазаганды иши. Базарга бир со неме келбейт экен, битер тазаганды, бирдеке өткөндө бире базарга келип жылкы кайсы, жылкы алам дептир да. Бүт эле нормально эмес экен да, тазаганды, анандай, уругу мындай деп. Мага жашынакай жөнөкөй эле бергилешти. Сурап турайын. Ошондой да. Но кара көкбөйө дейт, 92ге берип койду. Канча экен? 70 тот. Сиз аперсиз, 70 сурап атыр буга. Бургачы да бул? 160. Кунан байтал экен. Наркын баазын билдисизби? Өтүп кетти го дейм, 80 болду го дейм. 80 болду дейсизби? Киргенде анан билбейм точно. Бул жакта соода болсо керек, эле үйүлүп калып турат мен. Кайсы канчага берип жатыр? Экөөнү 140ка берем дейт. 137 берип жатыр. 140ка берем деп тур бул экөөнү. 137ге берип жатыр. Алуучу оны чабатканбы? Булар 140 деп тур. Жакын баска. Не деп баштымчы? Экөөнү 35тен 37 көтөрүп бердим. Бана бар. Кыйнап атпайсыңар балкы. Бера 80 кыйналбай. Сен ушуга кача кыйналбай. Мен силер менен сүйлөшпөй болду. 140. Болбой калды. 140тан түшпөй койду. 85 сурап атабы? 85 дейби? Эрге оптом тайлар келиптир. Канча баш бар? 10 баш. Үчөө кунан чыкма. Жетөзү быйылык тайларда. Ошондо канчадан канчага чейин болот? Кунан чыкмалар 65тен. Тайлар 35тен. 4төө эркек, 3 ургач. Кемдери бар да? Ооба. Телефонун калтырасызбы? 702 23 21 92. WhatsApp бар да? WhatsApp бар, WhatsApp ошондо. Видеолор бар. Видеолор да бар. Сиз ошого чыксаңар, видеолорунда көрсөтүп берет. Бир корогон экен. Кактан келди эле? Чолпонбайдан келиптир. İzlesek oптом şu bir жерден табасыңар. Бары мал кыла тургандар, жакшы экен. Кырды бери айгыр турат. Жашы кандай? Кунан экен, жашы бою 1.58 деди. Өзүн көрсөтпөй эле койчу, суранып атат, ылдый жактарынан тартып коюм. Туйлап турат. Баазы канча дедиң эле?
130 миң сурап атат буга. Бирок базын сурап койгондо билбейм, неме номерди айтасыңбы? Я. 705 30 36 63 ошол номерге байланышкыла. Анан дагы базын түшүрүп берет. Неме? Кеме бар да? Олар кимдики? Кайсы таксыр? Асылым аке кандай? Оң болгондо мен кайган оңдо дейм. Канчадан достор? Жак, хозяин ушул. Так, мен тартып алабыз. Бул 75. 75 бул. Ургачы. Эркек. Эркек. Бордоку полторашка. Наркызы 85. Боз. Жок, алда көк. Көк. Алда бордоку. 85 бал. Ал 85. Бул карагер ал 65. Карагер 65. Алда эркек. Бул бие 100 миң. Кара бие бордоку болду, темиз. Булар бордоку 100 миң дейт. Көк кимдики? Биздики эмес. Тиги чоң бие тартып коюңуз. Болор 120. Алда бордоку. Бул сакалчак тартпай. Болор 120 экен, жакшы экен бул бордоку. Туташтар жоон. Кетип калды. Кетип калды, тартып коюңуз. Мына ушундай баасын айтты булардын. Билесемиз. Жылкы баласы бир моментте келип турду, лык болуп. Билесемиз. Кача барлык. Бүтеле согум бордоку. Бордоку издегендерге жакшы болуп турду. Бул да байланган 130 миң. Жакшы түшүп берем да. 115ке чейин келет дейсиз да? Билбейм, мага айтпа, жакшы берем. Түшүрүңүз да анда. Ага, акча жок, эмне алам? Алыңыз да. Мен өзүм бейим сата алам. Сиз кайсы? Бек жакта. Талада. Кулунду бие туруптур, Кашка. Канча экен булар? 110 миң сурап тур буга. Колун эркек ургачы. Өңү жакшы экен, э? Буттар агалы болуп. Тугандар жылкыларды жакты тартып бүттүм азыр. Эми койлор жакты тартып коюн. Assalamu alaikum, кандайсыңар? Козулар канчадан экен? 8 миңден сурап атсың. Козулар ургачыларбы? Иә. Бирөө ургачы, бирөө эркек экен козулар. Бул жакта соода болса керек. Кайсы кетти? Assalamu alaikum. Кандай турар эке? Келиңиз, кече өткөндөгү базардагы көрүп сүйүндүм. Табастын баш аягы көрдү. Көрдү? 12ден сурап, 12. Кандай сап? 12ден сурап, 11 миң берип атсыздар. Жок, алайын деп атабыз. Берди. Иә. Видео тартып. Канча баш экен? 5 баш. 5 баш, э? Канчадан дос? 12ден берем. 12ден бересиз. Жакшы мына семиз койлор экен. Видеодо бар, сатылып тургандар. Кандай жаштар кандай болгон? Жаштары 4-5 тиш. 4-5 тиш экен. Чоң койлор экен. Үйдө сатылып тургандар бар экен. Телефонун кимдикин калтырдың? 0550 60 1840. 60-18-40. Ушу номерге чалсаңар. Үйдө бир коро жакшы 40 баш бар экен, э? Эртерээк байланышкыла Арал айылында. Экен жайы. Канча экен улактар? 3 миңденби? Улактар 3 миңден сурап атыр, э? Молодец. Канча калдысың он чарбан? Иә. Канча калдысың? 5,5 болуп бул. Канчадан улактар? 3,5 миң, э?
Теkeç kişineki. Бұлаққа кетіп қалды 6 мыңға, 3-тен. 6 ming Сатылып кетті. ket kaldı mı? Бұл қалды жалғыз. Bu 3 ming'e. Al da. Al gerek al bayım. Жоқ, менікі де. Ha senki. Туғандар өндіріп отыр. Жақсы екен. Сол 11 ming deydi. Avatardı. Candağız? Bu 11 ming, bu 13 ming. Ha, no, ağalar özü 13 ming mi? 11 de atmayayım mı? Narkısı 11 iken, no 13 ming iken. Kuyruğun gördün mü? Semiz eken. Қиылбай берші. Kıyılbağını senin Son o 3'e sıra otağı. Kaça sıra oturur? aytıp durum 15, 11 yarım, 13. 13 ming, 11 yarım 15 iken. Semiz koyular iken. Ake öz kaçaga sıra otur? Al kozlar sürüyordu 4 yarım. Ha, kozulardı. Biri 15 kere. Optamazda verip emniyatım. Arasan, bunu karasan aldım. Kaç vardı sıra koyar? Ular aşan bu? Аралаш қой. Aralaş ha? Kaça tiş? 2. 2 tiş. Kaç kar eken mi? Bazı ne dedi? 33 күн деп тұрып атам. Кебі бар. 33 ming ha? Adan kemi var. Kemi olsa bir 30 kaçayım varsa gerek. Telefon katıras mı? Я. Telefon aytıp olsun. Телефон 778 70 36 33. Şu numaraya çalgılar mı? Sekiz binden bir. Ondan sıra koysun o. Zinde kaç çekin? 7 yarım bin deydi. Kaçır? Kaçırın. Kapsül oldu. Sırtağı da senki bağlarını aytıverem kançadan kançaga çeyin bular. 12'den. Barda 12'den mi? Yaşlar ki? 6 koyları. Barda 12'den surattır. Maşinanın içinde duralım. 6 oldu. 6 ha? 6 oldu. 6 yarım. 6 yarım mı? 6 yarım oldu. Sırlagan adam. Kozu. Kimdeki de mal çıkarıyor? Aytıyorum sana kaçalım. Koz var ekeni? Şek. Şektir. Balar kaçalım? 9 yarım. Bazı 9 yarım minden sürüp durur bulardı. Mal çıkarıyor. Onlar 11'den sonra. Ha ne olur 11 minden mi? Biri 9 yarım ne olur? Koz kendi. Şol tuğanlar bugün malın bağlarını bildik. Boluşunca. Öyle oldu eken özünüzler bazı beriңiздер. Öyle de номерге байланышкыла реклама боюнча. Keyingi cumada görüşkөнчө аман болуңуздар.